Mlalelo wami ngiyakubingelela kuphi nakuphi la ufinya khona lombuzo njengamanje ukubingelela uyena Mathendo Khosi Ntombi umqamulo amehla kabanye baqhamulo imali ziwazi ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha nje kulungile press subscribe button short phinde comment wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufaka la mavideo kube uwena ohamba phambili ingane wethu njengoba sazi ukuthi trend udaba lika Pastor Mporo lapha ke kuyilona olihamba phambili ukuthi Pastor Mporo uthuke wenza eza cha ozamahlaya abalali passage ngoba ke uTK Zuma uthe make a video wathi uthi izolo lana angikho ngiku-workshop ufika umbhoro lana uphethe ocelemba uphethe imbazo uphethe amasaha uphethe izibhamu uhamba namapharakhe bafika bathatha ingane la basabisa othisha basabisa ingane la nikhona nini nathula nje nabuka uma ngingathembeli kuleli class leni lama ex-convicts fanele ngithembele kubani ngempela ake ningichazele kahle beni skim GP ngikhuluma ubala nje ubulo GP ma-orange futhi tag ubala nje nithule ngithini ubutra awusuke umuntu ngichazele mhlawumbe uzongichazela kahle ukuthi kwenzekeni isensitive lento ngoba amantombazana aphume ngamafastera angqunu awagcwanga amaphenti hayibo kukhuzwa omunye hayi kuyalilizelwa baphuma phezulu bayatshopela lalela kulungile kube namanga njalo wena hlala phansi lalelani mina ngoza ngaphambili ngicela laba engizobabiza beze notrial ngaphambili la ngifuna ukuthumela nje ithimba elincane nje lizohamba lingixoxela nombhoro kancane lapha woza tra Sylvester Mufokeng sakhuluma njena Sylvester uphisa uTanzania nje lapha indaba nibangani nayo nangempela ngene 1989 ejele ngiphume 2023 angaze ngazwela ngotra uyayichola wena uthamba no ngiyakuthola nawo ngaloko uvuma ulwazi ngivuma kona nje ngiyasho ukuthi ngiyakuzwa ngiyakuthola qhubeka ukhuluma ya ungithole nawe ungazongitshela ngotra utra lento ayikhofozayo le ayikho thina abanye utrust nawo amafayili wethu siyele Orlando kahle nawe ukuthula nawe hayi lungile ozani ngaphambili Gates Mackenzie no sit down ngeke usalunga wena ngcono Kenny lapha Kenny ngihamba nobulu becela MC Menzisto ubizobani ke wena angithi uyazazi ukuthi uyigwala kanjani wena phela wena ayikho into oyisaba njengokubuyela ejele wena angazi nje ukuthi ubekwa yini la hlala phansi ngithi mangikhuluma kwezinye indawo ngithi ejele kuyakhumbuleka kodwa ngisuke ngisho ukuthi ngikhumbula kuyohlala ngaphakathi ngidonse cha usuke ngisho ukuthi kube kuthiwa ikhona indlela ngingachaya hlala phansi lalelani ngifuna ningele lapha kaMbhoro sezwana nifike nisuxoxa nje naye kancane okay uma ukuthi animfici yena nisuxoxa nje netende lakhe kancane mase niyabuya ningathi ke ngithunywe yimina lapha Sylvester wena uzohola bonke lonke leli thimba leli sezwana le usibusiso sayifuna ukubheka off yabo ntanga mina ngeke ngilonga ngedawu ngitsheli lokho la ungitsheli lokho amambela mina ngixoxe netende lakhe makuthiwa nimtholi yena